izina rye bitangazwa ko rije ku mirongo y'imbere y'urugamba, isi yose yarikanze. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamwohereje nk'imwe mu ikarita z'iturufu nkuru yari asigaranye gukina mu bijyanye n'imirwanire. General Masunzu Pacifique, indwanyi y'agatangaza yarwanya intambara zitagira uko zingana. Kuza ku rugamba kwe byafashwe nk'icyago cyizeye mu 23 kuko nyine ni indwanyi yarerewe hamwe na General Sultan Makenga usanzwe uyobora ishami ry'igisirikare rya 23, bisobanuye ko baziranye bihagije. Uyu abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge bamwise umugambanyi ndetse bamwifuriza gupfa. Uyu vuba mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo herutse gutangazwa ko yarasiwe hamwe n'abarinzi be bose bagapfa, ariko akahita yirukankanwa akajya kuvurizwa mu Burundi. Amakuru ataremezwa neza n'urwego urwo ari rwo rwose aremeza ko uyu mugabo atarenze aho kuko nyine mu minsi yakurikiyeho impumeko ye ntirongera kumvikana haba mu mirwanire ndetse no kugaragara nko mu rwego rwo kuzamurira morale abasirikare ba Kongo. Ugaheruka kugaragara mu ruhame hari ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 ubwo yashyirwaga mu mirimo mishya na perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, maze agatangaza ko yishimiye icyizere yagiriwe. Icyo gihe Lieutenant General Masunzu Pacifique yari mu mujyi wa Kisangani, aho yari yahawe inshingano zo kuyobora zone ya gatatu y'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC. Akaba yaratangaje icyo gihe ko akazi kari kamuri imbere ko kurwanya imitwe ya Alliance Fleuve Congo ifatanya na 23 ngo katari koroshye. Kwa mbere ku itariki ya 6 Mutarama 2025 General Masunzu nibwo yasimbuye wari mu biro yahawe gukoreramo nyuma yaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi amugiriye umuyobozi wa zone ya gatatu mu gisirikare cya Kongo ishinzwe kugara umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu. General Masunzu yashimiye Perezida Tshisekedi wamugiriye icyizere akamuha kuyobora zone ya gatatu y'igisirikare cya Kongo ndetse no kuyobora ikigo cya gisirikare cya Kitona. Icyo gihe Masunzu yasabye abasirikare bose yari ayoboye ahereye ku bakuru by'umwihariko abari ku rugamba kurangwa n'ikinyabupfura, avuga ko ari cyo cy'ingenzi kizabafasha kurwanya abanzi bahanganye nabo. General Masunzu yavuze ko muri abo banzi harimo n'igisirikare cy'u Rwanda, imitwe y'iterabwoba ya IDF muri Ituri na Twirwaneho ifatanya na Red Tabara mu kurwanya Burundi. Icyo gihe Masunzu yaragize ati dufite akazi katoroshye ariko gashoboka ko kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu, abaturage n'ibyabo. General Masunzu yari umwe mu basirikare bakuru bahawe inshingano mu mpinduka Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakoze mu ngabo ze ku itariki ya 20 Ukuboza 2024. General Masunzu yagiye kuri ubuyobozi asimbuye Lieutenant General Marcel Mbangu woherejwe muri Kongo Central. None koko uyu musirikare w'indwanyi ukomoka mu bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda warwaniye FARDC akayibera imfura yarishwe? Reka tubiganire. Njyewe nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Erega ubwo nabahaye kaze. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko abarwanya be 23 binjiye mu mujyi muto wa Kamanyora uri ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'u Rwanda mu ijoro ryo kuri wa kabiri nk'uko abahatuye babivuga. Kamanyora iri muri teritwari ya Walungu, iri ku ntera kilometero 45 mu majyepfo ya Bukavu na kilometero zigera kuri 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ku cyaga cya Tanganyika. Igisirikare cya FARDC nacyo cyasubije ko aya makuru y'ifatwa rya Kamanyora ari ukuri. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko kwa kabiri habaye imirwano hagati ya 23 n'ingabo z'u Burundi zari zikambitse i Kamanyora mbere y'uko izo ngabo zisubira inyuma. Ingabo za Kongo zavuye i Bukavu n'izari ku mupaka wa Kamanyora bivugwa ko hashize iminsi zarahungiye mu mujyi wa Uvira mu majyepfo. Kamanyora nta gace kari ku kibaya cya Rusizi gafite amateka y'imirwano ikomeye yahabereye mu 1964 ubwo ingabo za Armée Nationale Congolaise za Mobutu Sese Seko zatsindaga zikarangiza ukwigomeka kunyeshyamba za Pierre Morel. Muri uyu mujyi hari ishusho nini y'abasirikare yibutsa mu mateka. Kamanyora yarizwe nk'umujyi wakundwaga byihari n'uwari Perezida Mobutu Sese Seko, ndetse stade nini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Stade des Martyrs de la Pentecôte, ijyamo abantu barenga 80,000 icyuzura mu 1994 yiswe Stade Kamanyora. Iryo zina rihindurwa mu 1997 Mobutu akuye ku butegetsi. Uretse stade, Mobutu yari afite ubwato bunini bwe bwite yaguze mu Bubiligi yise Kamanyora, nabwo Laurent Desire Kabila yahinduriye izina bukitwa Remera. Mobutu kandi yari afite division yihariye ya gisirikare yitwa Division Kamanyora. Abanyamateka batandukanye bavuga ko mu rugamba rwa Kamanyora mu 1964 ingabo za leta ziyobowe na General Major Mobutu Sese Seko ubwe wari umugabo w'ingabo za Kongo icyo gihe mbere yo gufata ubutegetsi mu 1965, nyuma mu 1971 igihugu akagindurira izina akakita Zaire.
gufata Kamanyora kwa M23 nyuma y'iminsi mike ifashe Bukavu bituma benshi bavuga ko M23 irimo kumanuka isatira umujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Hagati aho ku ruhembe rwo mu majyaruguru kwa kabiri havuzwe imirwano muri teritwari ya Rubero hagati ya M23 n'ingabo za leta nk'uko bivugwa n'igisirikare muri iyi teritwari. M23 bizwi ko igenzura agace ka Arimbongo kuri kilometero 50 uvuye mu mujyi muto wa Rubero centre na hafi kilometero 100 uvuye mu mujyi wa Butembo. Ku rundi ruhande Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje muri Chad intumwa yo kumusabira ubufasha mu bya gisirikare. Kuwa kabiri tariki ya 18 Gashyantare nibwo Didier Mazenga usanzwe ari intumwa yari ya Perezida Tshisekedi yageze N'Djamena muri Chad. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko intumwa yari ishyiriye Perezida wa kiriya gihugu Marshal Idrissi Déby Itno ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi bumusaba ubufasha mu bya gisirikare. Ni Tshisekedi kuri ubu usumbirijwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zigenzura ibice bitandukanye by'ingenzi mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Perezida wa Kongo yitabaje Chad mu gihe kuwa 9 Gashyantare Marshal Déby yanditse ku rubuga rwa X ubutumwa bwasabaga ko ubusugire bwa Kongo bwubahwa, ndetse icyo gihe yanatangaje ko akomeje kwifatanya n'abaturage ba kiriya gihugu. Igisirikare cy'u Burundi cyo cyahakanye cyane amakuru yavugaga ko cyatangiye gucyura abasirikare bacyo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bagiye gufasha ingabo za kiriya gihugu mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa 23. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuwa kabiri byari byatangaje ko Burundi bwatangiye gucyura ingabo zabwo nyuma yo guhamirizwa ayo makuru n'abarimo ofisiye wo mu ngabo z'u Burundi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Baratuza Gaspard mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko ibyatangajwe na Reuters ari ibihuha. Ati mu kubeshyuza amagambo akwirakwizwa na Reuters hagasubirwamo n'izindi mbuga nkoranyambaga, abasirikare ba FDNB boherejwe muri Kongo bakomeje ibikorwa byabo mu duce bashinzwe. Ntihagire na rimwe uhagacira ibinyoma bikwiragizwa. Uburundi bumaze igihe bwarohereje ingabo muri Kongo kurwanya imitwe irimo M23 na Red Tabara, ndetse amakuru avuga ko bwari bumaze kugeza muri Kivu zombi batayo zibarirwa muri 16 z'abasirikare. Amakuru yo gucyura ingabo yavuzwe nyuma y'uko M23 yari maze kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo n'abarundi ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no mu mujyi wa Bukavu. M23 kandi kuwa kabiri yigaruye umujyi muto wa Kamanyora, ndetse nta gihindutse uyu mutwe ushobora no kwigarura umujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo wa Uvira nk'uko nabigarutse. Igisirikare cy'u Burundi cyahakanye ko cyatangiye gucyura ingabo zacyo mu gihe amakuru anavuga ko General de Brigade Erindizeye Muzinga wari uyoboye ingabo ziri muri Kongo nawe yaba yaramaze gutaha. Mu rwego rwo gupfunda imitwe hose, amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko Perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi yaba yemerewe na Angola ubuhungiro bw'igihe gito mu gihe byabaye ngombwa kahunga. Tshisekedi yijejwe ubuhungiro ubwo kuri wa kabiri tariki ya 18 Gashyantare yagiraga urugendo rw'ibanga i Rwanda mu gihugu cya Angola. Umunyamakuru Pero Luwara ukunze gushyira ku karubanda amakuru y'ibanga yerekeye Tshisekedi n'umuryango we niwe wabaye wa mbere watangaje ko Perezida wa Kongo yagiye muri Angola rwihishwa mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X ku isaha ya 6:16. Mu butumwa bwavugaga ko Tshisekedi yavuye Kinshasa saa 9:58 aherekejwe n'itsinda ry'abajyanama be, hakaba yari mu ndege yari itwawe n'abapilote b'Abarusi. Perezidansi ya Angola yemeje ko Tshisekedi koko yari ari Rwanda biciye mu mafoto ye hari kumwe na Perezida wa Lorenzo yashyizwe ku rubuga rwa Facebook rw'ibiro bya Perezida Lorenzo. Tshisekedi yagendereye Angola mu gihe ibintu bikomeje kumuzambana, dore ko inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'Yepfo irimo Goma na Bukavu heruka kwirukanwamo ihuriro ry'ingabo za leta. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Ambasaderi Tete Antonio yabwiye ibinyamakuru ko umuhuro wa Perezida wa Kongo na mugenzi we wa Angola wari mu rwego rwo gusuzuma ihinduka ry'imiterere y'akarere ndetse n'ingamba zikwiye gufatwa nyuma y'ibiganiro byabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ubwo habaga inama y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Pero Luwara ku rundi ruhande we yatangaje ko byari byajyanye Tshisekedi Rwanda harimo gusaba ubufasha bw'umutekano we bwite. Yavuze ko Angola yamenyesheje Tshisekedi ko idashobora kumutabara mu buryo bwa gisirikare, gusa imwizeza ubuhungiro bw'igihe gito mu gihe byabaye ngombwa. Ibi bisobanuye ko mu gihe yaba ahunze Kongo ashobora kujya muri Angola aho ashobora kuva yerekeza ahandi. Ku rundi ruhande mu rwego rwo kugarura ituze, ihuriro rya AFC M23 nyuma yo kugarura amahoro no gushyiraho ubuyobozi bushya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangije ibarura ry'abaturage mu mujyi wa Goma hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibarura ry'abaturage n'imiturire riheruka gukorwa mu mwaka w'1983 ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko, bikaba bivuze ko hashize imyaka 40. Umuyobozi w'umujyi wa Goma Kate Mbondarien Julie yavuze ko buri rugo
ruzagira dosiye y'ikoranabuhanga irimo amakuru y'abarutuyemo bose. Yavuze ko abatuye Goma nibamara kumenyekana hamwe naho batuye n'imiterere y'imiturire yabo bizafasha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'iterambere n'imibereho myiza. Meya Katembo yongeye ko iri barura rizafasha mu gushimangira umutekano muri uyu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Abayobozi b'inzego z'ibanze bahawe amakaye yo kwandikamo abantu bashya baraye aho bayobora. Nyir'urugo azajya yandikisha umushyitsi we kugira ngo hamenyekane aho yaturutse. Muri iri barura abasirikare ba FARDC Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR banze kwishyikiriza mu 23 bakisha mu baturage bazafatwa nk'abanzi b'amahoro. Abahanga b'ikigo ADPCO Asbel batunganyije porogaramu zifashishwa mu kubika no guhuza amakuru bazanyura ku rugo kurundi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwamenyesheje abaturage bose ko iki gikorwa hari ubuntu kandi kuzafatwa yaka amafaranga azahabwa ibihano hakurikijwe amategeko. None ko M23 ikomeje kwigarura uduce dutandukanye twa Kongo ku muvuduko munini, ninde uzayihagarika? Duhe igitekerezo muri comment. Jyewe nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri channel. Naho butaha.